السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتيب إن دسكرا جهني بس وكي خاصة ترتيبكم. كيرت قرآن بناء فاواني وكي خاصة ترتيبكم. كيرت قرآن بناء فاواني ساتيكا سادة سورة مچا. كم سورة بناء فاواني آية تكي مچا. أدي كم آية بناء فاواني كلمة تكي مچا. أدي كم كلمة بناء فاواني أكور تكي مچا. ehmvima kirit qur'an kewan daskurumuga alugun men ikhtiyar kuran jeheni khasa tartibe. qur'an kewan daskurumuga qur'anuge tartibu denegatun eke akurtahuge tartibu de kalimatakuge tartibu tine ayattakuge tartibu hatare surattakuge tartibu. kirit qur'an kewan daskurumuga tartibu qur'ani daskuruma fahu mane ki daskuruma fahu tartibu kureve gota. qur'an binaye fawa tartiba khasa kogen ekulewa leifawa kiumuge bay tamrinuta. tawdih harfun ba'da harfin kalimatun ba'da kalimatin ayatun ba'da ayatin. mi tamrinuta ka egota kirit qur'an kewan daskureve kamuga wanama dariwaruna kirit qur'an kewan daswegen dani daskuruma fahu tartibu kureve gota. mi tamrinuta ka egota kiumuga benun kureve khasa tamrinuta معلم كيفية البيان مقابلة اقتداء.